Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kiri upat ba narilum jaintia ki BGM kamai jakpo da ka kamti doyong hakis nam bladap lekin tu ka sarkar jilla pakan war ki lat lenti banweng no ek jing khangti bat shalan doyong hadim belakhang da ka National Green Tribunal haus nam arajar khatsau haga jila megalaya barokwe haga jingkram ki lat thai ku bo da ka lai phoju ya yong arajar apon riu uba Rio Shadam ulong bagajing khangti doyong ha megalaya kawan ra i bon ki jing e iki pat ba ki BGM kamai jakpo bat ki baju shania nakane ka kam haga joka por lo ongru bakum ki pat ba kim sngo ya hap satya ya ko open cast mining lani ka ti doyong de ki machine ki behe namar bakam ya hap satya ba ka jinglang jingman jonga jaka haga ga jalla haga ba nyo po person ki joka badan doyong ki de ki bedap dagi khlaw ki betap Sengaja ucapi upat ba mengusung-usung apa contoh jelah baru contoh sarkar bandawa halor di jungkulan ki bagi sarkar kalau kodar ini prasnan mansua bat kata kalong ban beli biang sesicen ya ke jungti do yang apa contoh jelah macam ni ho ke NGP kalau khang ya ke jungti do yang apa contoh jelah macam ni bukan jeri jong ke jinduk jengkerduk ulatek lekum ya ki piu-piu hajar Dali kilong yang long sem apa trong cái jela trong ni cái jingdu kala long kum virus upa charke ba upa lapan kordik ba upa lapan soksan ya kilak lak mut ki briu apa trong cái jela ladangi kren spang gede ke jingdu kalong ke besnu si ladangi pai chaki imlang salang naduk ke jingpuli putih Naduk ke kamai keji habang ipai kendiat cupang ke jempuli putih ngin i bagani ke jemdu kebalapan sok sat ia di longyeng long sem haduk bagi kemi ki kepa kimla su tangban penpuli ki kun jongki ki babun ki kemi ki kepa ki syam bagi kun ki jongki ki lasalang jongi ki bon ki kes ki beper khamtam hakipor bagi kun kiti kipas ye ka matriculation exam lani ki exam ki beper ni i teng ki kemi ki pa hagitu kipor ki ye kemen ki yesnu ha ki kun marba ukun lani ki kun ki la pas ba hanrei haba ki chong perkan kumnupan ban penhe ye ka ga jimpuli jong ki kun ki kiti jong ki ka pendap ki daga jenis nusi Ladangi pai cakap kamai keji lain naya keren su kata kejeng hiar jong kejeng yo jengkon habo jong kecelah kejeng ni ladangi pai cakap yo kam yo jam jong kikun samna ni i bagi bebon kikun samna ki kenduk jenget kejeng pat jong ki yang kisem kejeng pra jong ki yang kisem kabapen senusi ki bebon habo jong ki imlang salang Dekat kini kijungnya kiba ngia kenduk habo jong ke jela ke jungi ke jengkeli gelong ke kamram jong ke sorga ke kamram jong ke sorga banle kenang bagani ke jung soksan lani gani ke jengduk ke balaban nia ke imlang salang bat ke jela berok kowe bon la ban pensting bat ban penduk ya kan kani ke jengduk ke lalong virus ubacak ke ba Ladangi pai apa jong kecelah barok kowe dia nomor kita gedau ngidawan ke sorkar ba suksesin kan beli biang ye kene ke jengti deuyong apa jong kecelah jong ni kenang ba lengba jong ke jengpli biang suksesin kan wanra ye ke solution na kementar ni jeng ye ki bo pai ba boleh ye kendu kabaar ke bangi kwa ban ye kren galong halor jong kene open cast mining kepada sarkar jela
kalau temu ban penteri kam hapok jong ke jela ke jong ban ye keren sepang kene ke open cast ngisngu tu ban apply ye ki license habdon dagi jata ki balong ki bamdan klau ki bamdan betam kat kum naga report jong ke ko report ke wan naga ISFR hausnam arjar akui ke yetu ini bahapa jela Meghalaya jong ni hanya 100% lakawari ka daga forest lang tapi perkat mapi dipat ba lagani pendangkam dagani ka open cast mining ka bumut ki babon hapa jong gejela kin amyo pantre dewyang dipat ba bangin pensio jaga sarkar kani ka open cast mining ka yetun khu no bat ki an jong ka sarkar India halor jong ka jingyada yaki klau ki batam kani ka open cast mining ka yetun khu ka way ka yetun khu ka long bat ka forest conservation an jong sinam khat kendai spa prapheu bat ha geju kapor ya ka wildlife protection an jong sinam khat kendai spa hinyo pa tapi perkat ladangi apply da ka open cast mining hapo jong ka jela ka clearance ka long ka jingkeli la ka government leni na ka department joka forest ken ai amini bat ka open cast mining ni kan wanra ye ka jingjat ye ka mariam ngan ye tu ipi ka biodiversity destruction namar habale da ka open cast mining habanti ye ka kendeu haban pom ye ki klau ki batam bat pi perkat ha geju ko por ki maran ki badan hang tu kin du jat ni la bat dei namar kata gadau ni kerpat ye sarkar bahkan wanra no da ko way ka solution na ka benta jong ka jela jong ni haga jingi dei bat kane ka kam deu yong nagaliang jong ni kum upai ba ni kerpat ye sarkar bahkan wanra da ko ipat ka system lani ka design kabaya habat kini gi jaka jong ni po jong ka jela namar ngisngu tu ye berkompat kendeu po jong ka jela ka jong ni ka ye per nakibe pat ijela ibadan hamba jong dari India pat din mar kata gadau ke sarkar ke tip bahaya geniru namar ke CMPDI kala adep ban survey ye bijaka di jongi hamba jela hachwa ban ai gini gi open cast mining gi license pat din mar kata gadau lengba jong ke sarkar jela ngi kerpat biang ga suggestion ladagalong ke bala rengkat ke jongi terilang bat ka CMPDI ban re-survey biang ban re-examine biang ya ka komlong ka kendeu ka siap jong ni hapo jong ka jela Meghalaya bat halor jong kini ka bentaru ngi kercan ya ka senjam ka ba ka coal miners and dealers association ha ka new tarik jong no banai yong kina pelong ya ka jingyimi pat ba ban persya ya ka sarkar bat bandawaru na sarkar bahkan senano ada kita gi ain leni ban wanra ada kita ga system kaba kaban penmentoy yu pai ba baro apo jong ka jela ka jong ni tu dang dia association kila adon ha jingya enti menta ba ngi kmi enti ha kani ga jingyarap jong ka jaintia kul miners and dealer association kabubut kandon positive respond na dengan nagaliang jong sarkar kin kanang bakan la ban wanra in da kata ka plan bayaham kat kum ki jaga jong ni kamu nak lebih syukur syam je kata ka ni kersan ni kata kaman ha balai ngimi kum ni upai ba mar ni snutu bat ngiyok ni ye kini jingke ki bagi imlang ka sanam ke tentu apa jang ka jela tengi kersan borba ya kini ka senjam kul miners and dealer association kalami chman la khat arsenam menta ki perkat khat arsenam nadu bagi MGT kala kham ye ka jingti do yang ta perkat hagi ni khat arsenam ka jingdu kata akan gede ke kompel ye ki beriu ting ting banlet ye ki kambi an dei ki beriu kin bam ke jingkeli kamut ngatra da kalian ke sarkar ke sengapu ye kene ke situation ke bagi kedua apa ajang ke jela kani ke jingduk kin ke kompel ye no banlet ye ke kambi an imat ki bang ikwa ban pensiu sya upai ba ban sya ke sarkar halor ka jingkeli ngila ban keli ke ka jingyo no jong ka sarkar
bat ke jing yo nong ke jong pat ba la de kini ke kamti de yang ke pili biang sejisen po jong ke jela juni ni pai juga sarkar mo kadon ke report ke bahaus nam ar hajar khat lai ka ba ye thu yingi chapang ke jing yo nong jong ke government leng ba mining section ba haus nam ar hajar khat lai ke jing ke revenue ke babi no do yang kalong hadu lai spa san penyu kelur tengka lai spa san penyu kelur tengka di perkat le ke sarkar ke syum kia bhai ke ni ke kam jong upai ba ke kam jong ke jat benriu bat kowe amar ngi snutu ha ke jela ke jong hi ke sus ke ba ke sarkar ke dam hi ban penmi ya ke revenue ke de no do yang tapi perkat le ke sarkar ke pelimo asan example le de chi hajar kali ki coal mines ki peli hapo jong le jela jong batkat kum ke report le yetu ru yangi ba haus nam ar hajar khatsan le yetu ba ke jela ke jongi ke penmi hadu 6 million metric ton udeu yong ta kemut 6 million metric ton ke long hanriu peula ton udeu yong ta kemut le dengi syum jengken ye kan ngi diwai le dekat kowe ke trok ke kit san peu ton ru udeu yong la long ke chisnam la kum no chila arpeu hajar trok ta kemut le dekat government na kan ke chila arpeu hajar trok udeu yong ke charge ya ke royalty mo bat ibobon ki jung charge jong ke government ke la banong le ke charge tang 100,000 tangka na kowe ke trok ki perkat into chila arpeu hajar tali ke trok kala poi ke bisa le kum no chaga south spa sun spa crore tangka ha ke chisnam Kemudian kini kalau akin jaga revenue jong ke government, kalau akin jaga GDP jong ke government, pada dekat jaga GDP jong ke government kalau akan mensolve ki bubun ki problems, hagi melang salang. Kita nak sarkar ki beper ngi bagi sarkar Meghalaya, ha kini ki kendiat benai kalau ada. Ke Shimram hadu ar hajar lani lai hajar crore tangka. Ho ngi melang agensi tangka ke jing Shimram ma. Hanrei ni kerpat ye ke government kan kini ke revenue dan ni kat ye kini ke source kepada pak jong ke jela beli ke nyeu no do yang kenang ba at least kini ke jempli do yang pi kan manraan ke jumun pen ta ke sarkar jong ro we bat lengba jong kini ke revenue ki bebut yang ki constituencies kin pu kin pak jong ke jela lengba jong ke jempli do yang mo pi lada udeu yang upli apa jong jela jong ni kumen suwa ka pemut kini ke income ke babi do no do yang kan lek chaki long yeng long sem chaki lak teli ki long yeng long sem pan na kini ke long yeng long sem ngan ong yipi ka almost 70 lani 80% ka pisah ke babi no do yang ka pemut kiwan invest ha ka sar chelang kata ke de jong shisha but habagalong kumta gadon ke circulation of money gadon nam ke jing telun jong kini ke pisah na kini gilong yeng long sembaro actually chulung de kini le thit ye gi jingdang kam jong ki kin invest ye gi jingdang kam ki jong ki rim shibat ting pi ki chna de gi ye gi yeng wai ha shilong but na kini gi yeng wai pi ki breu na nong kendong kin pelit school li gi kun but kin shong na kita gi yeng wai but habagi shong na yeng wai kini ki kena ngila banong kinlet ban pelut ye besar hagidukan yang ki badan apa jong ni sort jong ni kan plino ye kene jumpi yang sesisen apa jong ke jela jong ni kat kum ki kendam jong ka an kenang ba kan wanra ke jumen toy bat kan wanra ya kata solution dan minta kan ye junduk ke pemilih kedua apa jong jela mulai ye ki presbar mo good afternoon baro ki press badan hang ne ma ngiwan na tasul jong pat ba kamtam ngiwan na po Eastern Hill District ba bitit ba ka arjar khat pra haswa baga sarkar ka sarkar ka badan menta ka let su pat ba bat ka kular scam ru kamtam ye bi jantia ba hapo nru banai kan pelat yu yang namar ba yu yang pi ngi ki badan hapo ka hapo ka jela Meghalaya bro gowe disngutu la cha west ne cha east akling ki jaga badan du yang
Namar yu dia yang nila sedang panti nadu kisne mengkat kendai sepak prapi hukum tu. Kat kendai sepak prapi usanen. Ta ka jing im jong pat ba ha ki nong gendong parok ki kersan nagani kejuk gekam. Ban pelik skul kun, ban pesa lagi jong ki sem. Namar kata ban pendap ha parok giliang jingdon kam ha gilong indong sem. Kam tam hopo isentia bat west sentia. Namar ka jing te du yang ka national print tribunal ka khang sendet ha ka arjar kat sau. Ha ka por ka khang arjar kat sau parok upat ba jong ka is bat west sentia. Ki kulmar jingmut halor gani ka kam. Namar ka kam bangila ijuk trete nadu ki long pa long ni la banong. Te haduk hangi bara asamlar ngili atre ye kene kejuk ka kam. Namar kata habaga sorkar ka khang ye kene habaga national print tribunal ka khang ye unu doyong ngi ut ngi nam sa ka sorkar ban yale kat bala ban pelat yo unu doyong kat kam kat kum ki jaga ke jongi. Hoi ha ke jingya enti menta kum bala phas nam sanang mo. Ka sorkar kala kular ha ki bopun ki benta. Namar pila da bikin mau ba ka Supreme Court badan borom jongiru kala ai ka asuran yengi kum ki try jaka ba parok ki kendeu ki ciap ki dei ki jongi kum ki ba hap hok ka sicil. Namar kata habangi kun haba ki sing deu yang jongi ki kendu yo CM badan borom nadu ka jantia kul minor association bat ki sing bahalang ki beper ki kendu yo CM badan borom ukular ban pli ya kani ke jingki deu yang ban pelat ya ka. Te hot sisa ngimla ban len habingi pai sigi jaka jungi ngimla ban exam ya kata ga exam ya ga ne ka bagi ong ga ne ka MMDR act apo ga jala ga jungi. Namar kata ngikwa ya ka sorkar ban pli kilat lenti de we pat ga te ka science and technology ban pentre yo de yo. Namar bangi de ga we na galak ka bakongsan ladengi la ban kerpat ya ka sorkar ga de ban sna ya ka mining halor kata ga traditional mining policy ka bangi la ban tre. Namar ba baro hi unong mikalia uyoi ba hapok kejela ka jongi ngimla ban don kita ki jakaru kum ba sorkar ka ong cista hatar mo bat hadin nang tu ka sorkar ka ong ladangila ban ra cipo hatar hanri kaniru lada upat ba baro jong kejela mikalia ladpin yo i ki jaka jongi ka kamsuk ya ka sorkar ban request ka state ka central government ban ya trelang mo baro art lagi sorkar daga sistem kebayahap bat ka jaga ka bangidon menta ndela kumba jia menta la dipinlet sa is jantia bat west jantia gajing korbit ha galiang ka tre ka ba don bun ki school ki bala akang don bun ki kena puli ki bala apep school chiteng bat don bun ki jaga no gendong ki bamla bam yo di halor gani gajing kang ki doyong ngimla ban len kata bila yang i hagi social media paro namar ke jingta lang ba ke jingkang yo doyong kalong ke basis pala namar balai namar ngingi im honong kendong nadu ulong swaman swa ula ai jing sring ngingi kanu komtre mder ku bangi ki bagi briu jong yem kali agi badan swa namar ke jingpula yo doyong pi kampen mentoy utang ya ke i sentia bat west sentia ke pen mentoy hi ke state paro gowe namar la depin lek saboy kadon komtre kumtu depin lek chabes kumtu depin lek wat cepok garu hilla kintre kumtu anrel de pelat yu doyong hakata sistem ke bede ka bat de jingla jangi bantre u ka pen mentoy ya kipat ba jong ka jala me khalia barok gowe namar kata ngi hagane ka no phai jong ne kesngi ngi de kepat jur ya CM badan borom bat yu yagi deputy CM baro arnut bakin simkia ya gane gamat jingdawa jong ini kasur jong patba bat ikersan ru ya ga jingkot jingelang jong ka jantia kul minor association kebal pelong ha new trek April arjar arpun reu ha po cleariat mo untuk kida yami patba adu kata ta bat dang tu na jingelang kila yami cha office jong DC badan borom jingi ban aye ke memorandum hu nak bentar un summit cha sorgar ha ban perkat nak benta kene ka kom ban perkat ban ailat biang ini kumno ban yo biang ban ti sejisen yo ni udeuyang halor kene ka benta ngi sngu kia adu kata namar bangi pai syaki briu ki bein senong kendong namar mental da pin rep usmsar bio i bag government kam ai do dari pin rep ki jing rep beper namar ngila ju im bun snem sedente ha jing te ti uyang ti ban pai pat sekata kam ban bela da wi pat ka kom galong ka kam yangi ban pai sekata kom te namar gatang snutu da sorkar hi ke simkia da kan ra da resolution hopo assembly ni kermen skem ba ka sorkar hi kala ban klipak ya ke jingti
duyong dak we pat kalenti ka bangilak banti ha kani ka juk ke bamenta halor kani ka nongrim ngipoi haki kum ki media ban ay kani ka warta sa paro upat yang song kan jong jelam kelia bat ngin khot ngin veru ya paro ki sing balang ki badan ko jelam kelia bat ki association jong ke gedon ko jelam kelia bakin ay jingker chan lang yangi halor kani ka nongrim ka bengi kwa biang baga sorkar ka sngeu bahaban pli biang ya ka jingti duyong kumban pentemau kendia kum yo deputy CM jongi masnya balang dar yo ni rupala penhe pensan ha kalong man riu bat kilong ingong sem jong na une udewyang namar ngaten mau ha go ile election arjar pra ha ga to go por ngidang yo ban pengki udewyang namar kata ul ada ye kalong ingong sem jong penhe pensan da une punja jingtre namar kata ladeng itu ye gani ka jingtre ka kata jur cikate hagaliang yok kam yok jam hagaling kamay kaji bat kam tam ban habang pet ciki kun samla gibi imenta hagi than badon ne udewyang yo ibu kun samla kilano arsuk kata agar peman long beriman bro jangke bang yo ir bakim don jingreman su shanukin pai mo hagaliang ka tre kata lane kam tam ka yok kam kajam tangini kentin kendia ngakwa am persngeu hapli sorkar parok gowe bahkan sngeu baban sungkia nagbentaban pelak biang ya ka jingkang ti dewyang pengin yok biang bantrei setsin yu ang ni kusek acukku ang ni acuk ongani ko mesoka ang habagak tin ke im kajai benriu ke im kaladon kata kami khalia language act nadu usnam arajasan kuman penjishano kan ba men hakani ka country tori jong benaya yong ke bombot ni tau April arhaja April na ka jingpen bana officially ba lashim ya ka ketien kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ketien garu ko lashim ya ka kom kata ka official language ngasngu maskumburong ya ka ne kasih atau society bat ru kumju ya ka achik literary society kiba submit ya ka memorandum sha the government department linga court meeting mana haka bengyeshong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department iba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ia katuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ko batmane daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan direct sang mabat kuci sini mana boleh mungkin yang punya wa atau interview yang mabat kuci yang mana deh mungkin cara bilang letak cakap ini. nilai kuat syabak ketien jungai kan yo no ke jing itu bokpura barkam tam kan rong ka kenet kupra ndre kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin karo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela